Kigina kia ukuria ni gitambeirio ikundi itiganite cia atumia mbeũ njithi na ikundi ingĩ itiganite gicigo-ini kia ubunge kia Mavoko kaunti-ini ya Machakos. Hata mimi mwenyewe sikuwa naamini kama itakuwa kweli, lakini wakati nilipopatiana tu nini ya kikundi chetu nikaweza kupigiwa simu na nikafika, na kweli kwa hakika tumepata pesa. Kigina giki kiria kigayanitio mbere ya unyabara wa mutongoria wa nini bunge-ini ya kaunti ya Machakos Francis Kiavu gikuruhanitie ikundi 300 iria cikitio kabiru niguo gwithema turianime na umuthi ari thiko ya keri ya kugayania kigina giki. Tumefurahia kama kikundi, na kati ya kikundi chetu tunalisha kama tuko sahi, tuko na almost tuko na kuku zinaelekea 300. Ni kigina kia makiria ma milioni 5.5 kiria kigayanitio gatagati ga ciringi 20,000 nginyagia ciringi 50,000 kuringana na namba ya amemba aria mari gikundi-ini kiu. Tunafanya table banking, hiyo ndio biashara tunafanya, na tunataka kushukuru rais kwa kuexpand our capital base ambayo itatusaidia kuendesha biashara hiyo ya table banking ambayo tunafanya. Kwa wale ambao hawakuwa wanaamini kama ndeto ino ihanikite ari guteithiriria ikundi ici gwikuria na kunyihia ukia matura-ini. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Ikua Waboshi.